Kardom Nili hithi European Birta Thanbang Sami Durmi Bepi Nonalitum Tekponlang Chileke Weekly Special Bulletin Mati Hithi European Kenak Soda Birta Doan Nasilang Pononang Hithi European Birta Pai ni pai Krisok si Arni ada por pai kebra achitima porpen Difu B.Ed College along building kimi kang pupon lapen pining 2017 aningkana parman fresher social ajai mekta kapaman pon pusi perangki pen birtanang pon Dipu B.Ed College asai hem kimi kang pupon lapen surihinira Krisok si aningkana parman fresher social amaita kepedupon Maelong alwisar po aman pen kachitong dun Karbi ngong Tumas Council EM jakat singingti chitong dun Lapen kachup hapon aluhi aman pen MSc Barim Mati Dipu B.Ed College Founder Member Robinson Pro Badan Memorial School Principal Lily Teron P AUTC Thanbang Robin Teron Atum penamparta pinangan atum chetong dunsi B.Ed College ahem kimikang pulapen fresher social kepedopon amailong chetong dun Difurang supi ward number 3 ang kangarlo rong sampri kidamatawar longle kangraya jok kachelenga tawar baptip rat atum kachelenga phan thedung an katora chetong nang rintilo Kedamtang India Independence Day Catalan nini ni thompen arve ke jang ki plepin penajok rat atum kedam kewang pinangan katora nang dolo bangsong bong pen dipu rong supi ward nong 3 ang kang arlo horilar bosti pen men rong hangarong kachelenga tawar rong sampri along le kang raipen Tawarlong kebab theba jok motor ta cheleng pen danglong radatum kai chela da phan thedunga katora chetong nang rentilo bonta bang solong le kang railong PWD asai kamatum pen non puanta humri dam pen kang railong le pur dam thusi tawar ke thu jia phan ka humri dam avilen la so jok chojor choleng la pen sanghan kepon ke wana katora chetong nang rentilo mohor na bang Stefan Teron pen perang ke ratis rong par cat news difu Karbi lo Charlie asang made KSA ahin pen kachipatir pipon along pai ni pai kritroxi arni ada por pai krisia por pen kepadopon reconciliation meet out autonomous council amayalong KSA mai pubijoy bepensi charipon Labang somailong jasemet pen autonomous state kehang song doan ang bong pen iklay vet kepedo lapet ning si vet pen kachesong ponje pansi bang somai pedopon lo Mailong Joint Action Committee for Autonomous State Jakas Kancas Dikom KLNLF asongatum chetong dun. Ilitum dukuri puriki hangalong tapi aku kuciki hangalong semet kumatu no nak pecah lo. Laan mingkan itu mana kok? Kalau maksud kicok jiabang bukan sih tu ni nak. Lapen bang songbong pen isivet pen autonomous state ke hangalong kachingrom thega putan KSA hin pen kachuro lam the bajurpon amparda kewangji chitia chiklo ni pai hiniarni songthom kachingwai alok ning isivet pen chingwai chingsai pon popusi ning chethe pon tu zikrib alamang alalo so nilam siping so reconciliation meet on autonomous state lo sudha kijusi itu ajen resolution hini an lagonde sibange ini ne so main itu nitum ajak keding menang ke mang je la kenelef jakas la penge kanjas digom song thom isi non political hemprekan song lo kar de no song thom bang isi da long klang man de isi da voice pen se ang nai pasi itu makin mang dolo ni la song thom kenelef jakas la pen kas kom song thom bang ini mai itu la tu unification process tapan state ka process long aking kam Europe pe dipu alang tu je kroi mande ke pamana po ne alang tumhan alang tum truth channel pan sing tu nilin mande ke sein alang tum mande kichuru alang the padan Police Constable Inudapan Kardep Alampen Pai Kretroxi Arni Karbianglong ISP Dr. GV Shiva Prasad Ganjala Apan Ningkipung Ajahak a Police Atum SP Gobek Pukehang Tarampen Dipurong Supialong Kachisang Padopon Nun hejong Assam Chief Minister Police Amidel Anong E Kilong Karbinglong SP Dr. GV Prasad Ganjala Apan Pai Kretroxi Arni Methang Ajahak a Police Atum Kikhamke Asai Dengpon Pai Kretroxi Arni Inut a Police Constable Apan Kardebo lampensi dipu SP asai hemlong airset prungset atumon japlo nilitubang kimi SP nang jiputa SP Ganjala lar kehang pasupon
एक्सट्रीमिस्टक हाथियार निदियार करने एकेतक माने पुलिसमेन दिया से क्या लगे हविलदार है ड्यूटी लगाए से ठीक है आप लोग बोला था मैं गवर्नमेंट को चिट्ठी लेके मैं जाऊंगा उसमें कोई चला जाओ Pai ni pai krepli arni anarlo por pai hinia porpen Karbi anglong ahem pre kehang lake akimialam kalilo bangso jok abatai batai ka cisong lapen pran mui kedam nang ta dolo hempre kehang asong kedopik ajok nang ke piji atum ta kamatha kisung lapuson si dokoklo bangso alam pen kamatha pon ajok hempre kehang asong doan eklaivet ke doji aphan kanchas dikom asai hem along Karbi Longri North Kachar Hills Liberation Front lapen kanchas dikom angbong kupuson si Karbi anglong aradatum akimang hempre kehang kepacun cima bangso putak keceng siapong kachingwai padopon kachingwai along Karbi anglong hempre kehang atum asong dopiklo once tamik thangnat kichunang tek away lasi hempre kehang asong doan iklaivet dopen kehang abang sikimeji pusi chingwai chingsai along ning jepon lapin halapu khai anok BKL NLF asong ahin pen abang ke article 244A kali sita article 3 sita me choklo bonta kanchas dikom asong kehang ponbom article 244A along sita me chirap chutodun pupusi kachirai pon alam the kanchas dikom amai phu ajit timung pen pherang ke aphan pachinidon Jengkha KC Zonal Committee Penta Long Riamai Ningkaning Korapho Kepling Aningkana Long Pachiton Dun Pen Ruptalin Talonchi Ruptalin Katalonchi Apan Jengkha KC Long Riamai Penta Tirikam Amai Non Hedjong Seng Pontanglo Karbi jutang amai mate cases Zonal Committee pen aningkanwang Durga Puja Ahut Katalon Zonal Karbi Risonim so wrong aje mate Zonal Karbi Youth Festival pining anke ningkaning ko rapo pleng tanglo ningkaning ko rapo ke pleng along Pachiton Dun Pen Jengkha cases Longri amai penda chisik cedang ponlo. Biak kaya jutang tang cupik, karbia kaya jutang telang metik. Setame penang karbia akhir tu majutang ko amsi ang dang nei ma ko amsi ke paprang nei ma lasu bang ke paprang tete. Lasi non piningan ingkala sona thajong si kaduk awe karbiang long la youth festival mate lebang su jutang ke pang tang lebang su asai ang ding piningan sona thajong si ke klem pondok lotan te karbia jutang setame ang tangan ke ledun pigi lapen ke kaduk awe chi netu setame chini lage ning ke alam lasi pini ladak jeng khadun atu mestame non ke wangi chikye chiklo kape du pandi labang su bisu jang Ruptalin kartu pandia panci kon mom labang su ka chisi kalong kalang lidum rana khatu bisi ka phau ke phau pandi ma ko ka chadap ka tudun pegi ma labang su thang ladak jonela a komiti a kongjun bang dadu lapen ke ladakang thumkar ni a komiti konjun bang ni nili alang tuan asap sap arju ponji nili ni hang kedam tang jakong jiklo tarik thongkebra sian sinil tum jengkha hawarma tum hinten adak ingdeng ingkora phomate ruptalin asengkan kar suponi phangil tum tilkama mai seng porlo tapela bangso tilkama mai ke seng tan sipini la bangso ke chengsi asa ingdeng poisa sonil tum ladak kasipati aklam pen chenglok ladak hikhi kulat lapen anparas tamel ladak kaprek la bangso rar tumen kewang along kelang poni la bangso warsai long nil tum kipi ponji phangsi jasmet pini tum ladak adimak long kapang khai pejengsi asa ingdeng bangil tum deng ponlo lapela bangso ke deng ponlo ake ong dum tirikam long klem cerap dun bom ke klem kacerap dun la bangso abang pu tumbensi la bangso kamang patirwi ponlo Jengkha cases Longri amai pen keroni chengbong aklama longsi Jonal Karbi risonim so arong aje katalonji adim aklong sung ponlo mate pathiklo pai crepo arni Jonal Festival kapadoji adim pang thai pon therapy pai create rock arni tirikama mai asai pu ingpu pon etlo pusi keroni penile tuma pherangke kat news along birda nang pale tirikama mai asai hem kilut amai along jutang aphan kaching hona bangphu boleswar hanse sildubi high school athan bang ke hoy atul jeranatum chitong dun
Non-Hedjong Karbi Anglong Unemployed Engineers Association Atumpen Dipurong Sapi Angbong Kilipu Dipu Aroy Kapamat Lapen Kapang Tirasay Along Dipu Town Committee Executive Engineer Nipun Datta Lapen Ajahak a Contractors Atum Akele Kajupang Lem Parpik Aputak Karbi Anglong Autonomous Council Ahin Pen Tarlip Dunang Jipu Alam Pen KAUEA Pachatang Chun Bang Pen Birta Pangdakpon NIIT Ayog Govt of India ahin ben sika kuti atangka dipurong sepi kepamajia pantangka nang palilo laso atangka pen dipu alang roy kepamat lapen kepalang meja panta kepatik pontang ateng si tangka pipajir ponlo lapen dipu alang roy along arlong arpong hai hu setame kasalam pangcheng pon bomlo setame labangso alang roy kepamadapan kekim kerang ponwek nangji aron ateng kalisi Town Committee Executive Engineer lapen ajahak a Contractors atum Celang si akele kacupang lima saisi klem pon rong lupusi KAUEA klem bang pubang pia tumpen akoy pipon lapen alang li tumpen kepacini pon tua tengke labangso aroy kepalang meja pan plan and estimate alo arniding klui pen kehang padu ponlo setame di Town Committee Executive Engineers lapen Contractors atum bangso putak thangat ardita KN edet ajok ahok pet kacini jiapan RTI alota jokpon nangkok lupusi alang li tumpen lamthe pangdakpon Non malam so porpan dihina parman berta mointon pon iksenang. Good opportunity for all. It is hereby informing to all the computer interested students belonging ST, SC, OBC and general caste that the Asian Infotech Computer Education DIFU Center is introducing few career oriented courses under scheme. Other new centers as Hauraghat, Bokolia, Manja, Botharlangso, Hamren. Introducing such courses at native places. Student must pay registration fee only. No monthly fee under scheme. So hurry. Seat capacity 20 each. Last date of admission 20th of August 2017. Admission is going on. Contact for DIFU Center 90853 78861. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্জ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল
কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH 39. Chandrapur, Bogasan 782480, District, Karbi Anglong, Assam. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesiri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dashwini classes Nogao. 26 selected out of 30 in JEE and CEE 2017. For dropper batch at Stadium Market, first floor, phone number 9864922277. Dihina mopi putot birtalong wangtulo. Kheroni Pherangke asong lapen SGB Charchim asong atum Karbi Anglong Autonomous Council ACM tuliram rong hangaphan hawaralong akisung kepalang ponchiaphan pinpur alo pajirpon. Karbi Anglong Autonomous Council ACM arideng kepajir pinpur alo along asam Meghalaya ahoy along leaphan kelang RD kipi chirikendeng along Golf College Binangji kedam kevangator mesenangji chirikendeng along 108 ambulance padunangji Kijun alang mise nangji lapen rehing ami our side padu sirat nangji pusi pherangke lapen SGB arotum kehang padupon pini jirikendeng along BJP ke hai amai padupon labang so amai along Karbi Anglong Autonomous Council ACM tuliram rong hangsta minak cetongdun lasi labang so ngaja tongdun along nilitum keroni sangbadik sonstha lapen ke sorkari gambura charchi moja komiti ahin pen Cingwa cingsa si isi memorandum ate pinpura lupa jir dulu. Itu homa capacity থাকে তার কারণে তেখেতে এস্টিমেট বনাইছে বুলি কৈছে এই বছৰৰ ভিতৰতে তো সম্পূৰ্ণ হ'ব কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল লৈকে সেইটো স্কিম আহি পালে আৰু টকাও আহি পালে এই বছৰৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি মই আপোনালোকৰ ওচৰত মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো Dipurong supia towar do an kepa mesensi aphan pura PWD asai campaign towar kasalam asai dengpon bomlo sita tong sirmong pen kasalam pon atowar ko an dunji lang ikha labang sobirta Dipu soil conservation asai hempen rong munjura dakta selam bomlo sita bang so towar kasalam asai ke oi hektik nona tengki prabjin pen kahinuji angring thetan khangjanglo ini dak dipurong supi along PWD department and towar kasamar pon adak non rong munjir kita mutawar long poka rasta mate poka libunai pon bomlo office tamila bangso atowar ke bunai pon la ansi ke sai oilo non patumi he ke bunai pa towar pusitame ladak alcatrar ke junje mante arlong ke heno mante dak ko analong arlong so ke me ke bunai pon dak long duk ason si ke bunai pon rong ajok
alang ni tum ke bunai pon tuar sidame dak mimidet sonsi thekon long lo asila so teng jong si tuar bunai polote labang so tuar ke ningkan ko ansi adin do po labang so adin ke do de da jok department na hin pen batai ko ansi labang so tuar fan repairing itum phanang pipon po la camera person Stefan pen non pakang pon pom las kami non ke thok pon ni tuar lo la pen ke non jitu ke bunai pon tang tuar sidame alang tum ke bunai pon la ansi ke sai oil lo je department na hin pen SDO rajutimung sidame labang so tuar ke bunai lo na chilang do na pang kenang so athe alang li tum na chilang li pen sidame labang so contractor tu mithang apokera pam jemat ko na jok se alang labang so tuar bunai ke hai go la noni lagi lang to kalilo da from bonjira mate kita from pete bangarat la so tuar ke thela da rat tum ans kami la bang so tuar ke punai kon beme langdun pame langkon pame tha bisda la bang so tuar ke thela la tum ans kami nilidum kat diu salong lam hoi nang pilo la sila bang so teng pen tum lang hung di pen at heglong kami la son da khasi la bang so tuar ke heng no ilidum non thekon long lo la sila bang so tuar ke punai kon la ke RCD kuin ke pathir ke pen ke padodi phan bulode department na hin pen SDO SO la pen engineer atum sidami na lang dun kinang sot as jong sila bang sot tuwa na chilang du depen na job la ba nona son ke bunai pon ver puluti lagi department na hin pen patai kon sila bang sot tuwa phanang repairing phanang pipo la pen ge la bang so lag to ka atangka ke padam ko pilo ali ke manpo camera person Stefan Teron pen ili ratis rong khar God News Difu Bangso tower kasalam contractor habi timo hin pensi tower kasalam aphan ason mo mate harlong ke banta longduk side longduk pensi bitumen ke pangvoi anchota kalisi kijum j hectic c theklo halapu pwd sai kam so kram sapen kaningje ponateng ke rv kachito thededa joksi carpenting akam abangke pangton kok seta nonjong carpenting akam ke paklema puthake nili thangnata chini dun depusi so kram sapen ningjepon mohorne bang Stefan Teron lapen perangke ratis rompar God News Difu Aningkan wang mason thak si pining lethota troksi kebra isyang deng Bharat ke jok arnimati India Independence Day Karbi anglong along kangkir angbong pen setami ingsam chin pen katalon pon ada por pioneer kebra chtima por pen Karbi anglong Autonomous Council CEM Tuliram rong hang japon si Difu Gandhi Park along Mahatma Gandhi akumlin along Mir Alek pen archopon bangso phi sahit tarpan setami padupon det pen Difu Gop Boys Higher Secondary School Patio Club along Independence Day Katalon pon along an Palidamsi Karbi anglong Autonomous Council CEM Tuliram rong hang arideng pen det pi alama ingthur pon labang so along Dipurang so pi along kedo ana school march past kachipati along best platoon commander kechengsi mate first Kendriya Vidyalaya School pen Longmiji Bay second anong a Chandra Singh Teron High School pen Abdul Alam third anong a North Point English High School pen Deepak Vishwas best NCC contingents anong a along first anong a kelong Difu Golf College second anong a kelong DAV Higher Secondary School third anong a kelong Don Bosco Higher Secondary School lapen best school contingents first anong a kelong Christian English High School second anong a kelong JNV Difu lapen third anong a Don Bosco Higher Secondary School atumsi nong a chapalong dun Anparta Chief Minister Best Community Action Award for Development 2017 Sangpi Ruby Pangchopi Aphan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Arideng Pen Pachirpon lapen Anparta Best Sport Person Kishore Hazarika Aphan Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Horen Singh Bay Arideng Pen Pi Pachirpon halapu Karbi Bodo Rengma Mar Tiwa Atum Pen Danglok Prekja Makhai to Mechang Traditional Dance Chipaklang Dun Rinti PWD Sariajan Division Angkang Hanjang Langso pen Lokhujan Adak Atawar Kahenua Jok Truck Humni Tawar along Kachingthang Pai ni pai krepo arni adaba por malom nagong lapen Dimapur anat kedambom LP truck ihum lakhijan adung Dimro Langso along Tawar pi along amat Chingthang hetlo api kewang puthot ihum LP truck abangta arabana thupen kedam apan keporia hot lata Chingthang dun loklo laso jok non Tawar pi elong wedadim truck humni Chingthang pringlo jongdam senang
La situar kasilam Japan 2015 to 16 scheme tangka lak plikep an panong si inut suman de yapan peklo. Suman de abang asay ka chiklem kredeta jok si pini arni lason manlo. La si suman de yapan saipen amen pan petsi inut kapay kapan pekponra laso tuwar kasilam pamija pan radatum chuningri. At he bokojan subdivision ng kang radatum ki dipu nagaung lapen Guwahati anta laso tuwarsi kacheleng rinti. An parda Karbi long a hempi dipu abangke kaiki a junior lo amatsi kacheleng nangapotsi pariborton a sorkar tumpen kasalam dapsi kimeji puta rada tumpet ningjepon rinti. Karbi Anglong District Judiciary Court along the Deadpi Alama Ingturdun Pen Bharat Swadhin Kelong Arni Talondun. Deadpi Swadhin Kelong Ningkan Trok Sikemapi non hejong dipu farmer hostel along Kipang Chingmi Karbi Anglong District Judiciary Court along the Deadpi Alama Ingturdun Pen Bharat Swadhin Kelong Arni Talondun. District Court Kang Sayabang po Arideng Pensi Deadpi Alama Ingturponlo. Pinihithi ripena birta bang kelapon si kangton iglo puto chithong tulona ke bang jibhom kuru arni bangso channel bangso por domi thakme kurwang thu.